Hi everyone, mayam bahan mamakta GKGS Manipurna taram noksari. Nasi video si GKGS Manipurna mayam tu yamni interesting oi adum information nama share tau gaya na video si semjak ni. Habdi Bank of Baroda ge office assistant PN gi post kara Bank of Baroda na Kouri. Adugi maa ki haiba vacancy na kyam yambano Manipur gi vacancy na kyam yambano aduga akhoi masida lairibe eligibility criteria asina kaina educational qualification na kya oigadobano maki online registration last day na kya karam kando oigadobano application fee na kya oigano sugumba information singje khangmin na pgi domokta GKGS Manipur na masigi video se share tawjarakani khoi online registration ngasidagi dum hojin kreko 3rd of April 2025 tagi hokre aduga khoi last day na karam kando oigani hamutanda 23rd of April 2025 to oigani अदुबो अखोई बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी यामना लाइट ब्रांच यामना लाइटबा हाइगद्रा को मणिपुर ओनली वन वैकेंसी खतने यौरेसे को वैकेंसी अदुसो अनरिजर्व दा अदुबो अखोई मसी स्टेट सिदा सुम लेजरा कांदा थबक तौजनिंग बै सिन नाउसिंग जॉब सीकर सिंग की दमकनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाइजगी अदुना मरम ओर कांदा मसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से ग्रैब तो बि हाउ अदुम अप्लाई तौसिन बियो को हाइबदी करिगिनो हाइब मतमदा अखोई ida online test or matungda online test or matungda akhoi language proficiency test or kini language proficiency test le sida akhoi local language khang da ya ro na harakani ka sigi language proficiency test or ko matungda sigi matungda akhoi apply toriba state tu gi matungina masigi akhoi gi ma ki posting je dum sigi state sida ta halaktuine aduna yengminarasi makhatana masigi office assistant peon gi minimum age limit se koi 18 oigani aduga maximum na 26 oigani aduga ST SC OBC gi makoi gi ex relaxation PWD candidates ex servicemen gi adopa ka ex servicemen gi makoi gi ex relaxation adum laigani aduga aina se swajakre koi 10 pass ki exam ni 10 standard pass to boy ga dum ma ki minimum educational qualification se aduga state ma ne apply to rebe state na to union territory state gi akoi local language khang bo ga dum ne na masigi notification sina hari ka aduga scale of pay ma ki salary se dum yeng minar se koi 19500 tagi ma ki basic pay se horani matang yor kan 37915 bu yorani masida akoi gi GRNS allowance SRA allowance adai top transport allowance special pay adai medical leave mamam yor kini ka medical allowance kai kai sina maram or kan akoi salary se dum 30000 plus ta dum lakani 30000 plus dum lakani na haizage ka na yamna phajaba adumba salary package amani na hai thamjage aduga maki age relaxation se akoi na age se dum akoi hijakre 18 years oigani minimum maximum 26 years oigani aduga kedoba SC ST gi na 5 years relaxation laigani aduga OBC gi na 3 years laigani ka adubu akoi only manipur gi di only one vacancy that is for unreserved yorokpani na masigi su akoi yengdaba yade ka haidi age relaxation ge kena to apply to khilo kanda hayeng maki vacancy yaudabani na ka the next akoi yengminarsi next amaki educational qualification akoi hijack 10 pass oigadobne na aduga state gi local language khangbo oigadobne na haigre ko adaidi akoi application fees general amasung EWS amasung OBC candidates ki oine application fees lupa chatruk oigani aduga SC ST atopa women candidates PWBD candidates ki oine lupa chama oigani ₹100 oigani ko aduga akoina home apply tobu matamda online free of cost online mode ta makogi test songning ba pre examination training yongning bo ita di SC ST and OBC PWD candidates ki oine free of cost yawna bi damoto online tobu matamda akoi application fill ta hobani ko adu su khangjin biro aduga ma ki probation location of posting gi matang da so ye panjakre ko kari akoi bank tu gi mahang apply to reverse state tu gi khalla matung da mahang apply to reverse state tu gi branches officing da dum posting pira kani ko aduga probation period se akoi 6 months oigani aduga selection procedure se aina hijack hana so online test ama to ni madu gi matung da akoi local language proficiency test ani to ani ko local language proficiency test ani to kani aduda akoi kari online test sida kari subject ta hangdoino maki mark kyamno minute na kyamno ha do ko mo yeng minarse ahan bide English language ko la ne question kun manga ni aduga mark total mark kun manga ora kani mark section minute kun ora kani ka aduga general awareness me na se na khanga mani ka aduga question kun manga total mark 25 aduga mark duration dum 20 minutes ora kani aduga
elementary arithmetic haina hai ko point number 3 ji jeng minus akhoi math jam na hije tabi chil naw sing ji 10 pass ki exam ni na 10 pass ki exam ni na elementary mathematics math ke shu aruba question hanga tom hanga oi ko aduna marum oi kan number of question 25 total marks 25 rakani si sectional minute kun aduga reasoning kaino question kun manga mark kun manga aduga total minutes 20 ko sumain tawdana 100 questions 100 marks and 80 minutes layani masida akhoi ni yam important oi ningsing ga du negative marking laigani negative marking laigani kya 0.25 mark hai tar 0.25 marks ki negative marking laigani habdi 1 by 4 negative marking laigani hana habni ko aduga mayam na sida yamna important oi point am ningsing ga du akhoi sectional cut off laigani sectional unlike other exams ko sectional cut off laigani haibagi artha di akhoi mark ki english ki su general awareness ki su math ki su reasoning ki su mark ki pass mark laigani hana haibani ko mokoi pass marks rodan pirakini aduga mayam khanga du name of state akhoi state laire aduga state to gi local language da laire ko akhoi manipur gi yengsi manipur gi akhoi manipuri amasung english local language ani simung da ama khanga di yare ko aduga nagaland gi english khangba aduna nagaland de apply tawning boisin ngau su dum apply tawbu yai ko aduga akhoi hindi da yam profession oi ba hindi kai kai khangba chin ngau sung jo to pa state ta dum apply tawba ya bagi khudong chab su dum yarom gani adu su yengchen view ko aduna maram ora kan da sigi point sing jing sing biro adu tar de combine apply tawba dum akhoi mayam na khangba center of examination dum imphal da pirakani ko imphal da pirakani aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯂꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯂꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ क्लास 10 की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होने क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड तौगनी को अदुगा अखोय एजुकेशनल सर्टिफिकेट सिसु अदुम 10 की सर्टिफिकेट अदुम अपलोड तौबा याय को एजुकेशनल सर्टिफिकेट हाइबदि 10 पास की एग्जाम क्लास कइनोनेना पोस्ट निना को अदुगा अतोप अखोय एप्लीकेबल ओइबा कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी की अददि ओबीसी की सिगी कैटेगरी सर्टिफिकेट सिसु अदुम अपलोड तौगनी अदुगा पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट का PWD सर्टिफिकेट से तुम अपलोड तौगनी हाइबा सर्टिफिकेट सिंग अदुम अखोय PDF फॉर्मेट ओइगदुमने हाइरे अदुगा साइज को 500 KB तगी हेला लोइदबनेना हाइरे अदुगा होय सोइदना फोटो अमसुंग सिग्नेचर अपलोड तौबगी अपलोड तौगनी को अदुदा महिदा अखोय वन इंपोर्टेंट पॉइंट अमा तंग मखोय हापि करिनो हाय मतंदो अखोय SSC की एग्जाम फॉर्म फिल अप तौबदाइना मखोयसु लाइव फोटो कैप्चर तौगदुमनेना हाइरे वेब कैम सिजनरगा नत्र मोबाइल फोन सिजनरकांदा अखोय लाइव फोटो कैप्चर तौरकांदा अपलोड तौगदुमनेना हाइबगी पॉइंट अमा यावरिको सी सिंगसिनि मयाम अखोय ngसिगी बैंक ऑफ बड़ौदा की मतंगदा रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन हाइबबो अदुगा मयाम वैकेंसी अमकतंग ओइतारगसु मसी आई अदुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी निना हाइजगे मसी बैंक ऑफ बड़ौदा की लाकपा गोल्डन अपॉर्चुनिटी निना हाइजगे करिगिनो हाब मतंगदा अखोयगी स्टेट सिदा सुम पोस्टिंग तारकांदा स्टेट सिदा सुम लैरकांदा थबक तौनिंगबा इचिल नाउसिंगी दमक्तदि मसी अदुम अप्लाई तौसिनबियो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नि थोक खंदोरादि स्टेट सिदा दुम लैरकान थबक तौदिनेका दो मयाम सुगुम्बा इंफॉर्मेशन सिंगी दमक्ता आई टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल सिंगी मनंगदा अमा हेक्टा जॉइन तौसिनबिरो को अदैदि आई अदुम क्लास तौजरी अखोय टॉपिक वाइज होइना जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस की क्लास तुम खजिक खजिक तौजरी को सिगी सिंग दमक्तसु आई टेलीग्राम चैनल दा कई जॉइन तौसिनबिरो दो क्लास सिंग दसु येंबिरो मयाम दी यामना कानागनेना खंजै को मसी हारकांदा मयाम बो मोना थागत फोंदोक्चरी थैंक यू मयाम